Ka New Trap Aceh National Movement kala penram curi ke Jingkentho cu Chief Executive Member ke Karbi Anglong Autonomous Council Utuliram Ronghang ubala persiang banwanra ya ke Jingi Per Cai Benriu hapadeng ki Cai Benriu khasi bagi Cai Benriu Karbi ki badan ha jela Meghalaya bar Assam haba ikran bagi la patai kubor Vice President ke movement ba kalang thongni ula dawa na UCM ke Karbi Anglong Autonomous Council bu deban pensyai lor ke Jingkentho bagi pajba na hustong ke mukro kide ki basyong bat sabi an namar ba ka tege Jingkentho kalong kum ke Jingpen ca buram ki pajba basa mukro habang ilayo ya ka statement ka jong u CM Karbi Anglong Autonomous District Council Tuliram Ronghang ya ka ba ula kuntho bahamukro kidon ki illegal settlers kani ka kentian illegal settlers kalapan ingkong ini kum ginelam jong seng kalapan bitar bat namar kata kani kupor ni dawa bat ni kwa ba une urang ba un pensyai ya ke jengmut keberan syadien ya ini kintian illegal settlers hangti hamukro kumbakalong ki nongseng senong hak tu ke jaka hak tu ke senong ki day ki Jat Benriu kasih bat kani ke statement ke jong niu orang ba kalau kum ke insult ya ke Jat Benriu ya ki paradok persnam jongi badan hangti ki basa hangti hapo mukro bat ke jingmut ke jong niu orang ba klempep kan wanra dagawe ke jingthau bat kata kan long ban penia kelas ya ki artili ki Jat Benriu khasi ke Jat Benriu Karbi naduk ke pasdang kum ki noelam jong ka state ki political party ki seng balang ba per ki seng niam ki lapen sngo thu bakani ke issue ke de interstate dispute interstate issue hapleng jong ki artili government jong Meghalaya ba government Assam kamdei ban kata Jat Benriu Henry kei ka ba kala pengi kongi kalau bau ni orang ba CM jong ni ka Karbi Anglong Autonomous District Council ula kentho daga boong ba ki khasi ki besong hang tu ki dei ki besong bi an kani klempap kan wanra ya ke jingi ya super jumut jongi arteli ki Jat Benriu hapreng jongi khasi bat ukarbi bat hakju ko pon ngalapan ong ba lada nakleng jong ka Karbi Anglong Autonomous District Council barengkat ru bat ki official ki jongka kin persang ban le thombor lani ban kini yak tu ke jaka kabalaja hakini khendiat sengi beladap ya ke bagi mensiem ki baloi jing paradok senam jungi kila thiak lengkrang le tuoj ke senam kin wan ban let bor nyimban se kum kin alam jong senam nyihab ban phaidien try ya ke ki balaja ha thana haus nem arja shipo nyimban se mi haban phaidien try bat nyimban se ro binga haban shim ga action lada kini ki bor jong Assam ki sedang ban pen i da ke bor hak jing sang kani ka kam ka ba hab bani penbet na ki artli ki government Henry uni orang ba usdang bermuslia usdang ban pensapriang ye ki ba la banlong ke jing mensau hapreng jongi bat ki Karbi kumta nakle jo sang kabu ke jing maham ya ki official bat kumjuru ya ka Karbi Anglong Autonomous District Council ba embet ban persang ban yurat lani ban kam wat shi ya ke jaga jongi kumba nakliang jong ki nosen char snong hang tu ki lapan i bat kumjuru ban nakliang jong siam ro ula pensyai ula pentikna baka mugro
kadai hapo uput sam jong ka beri nyo trap nagleng jong u himanta biswas watla u persang pentep miau ya kai ka ba lajia hapo mukro Henry ni i lambagi statement ki jong u ba unang penklan syuk ya kita ki force hang thi hapo mukro berkata bahwa un set up ia ka katkum ka statement ka jung un set up ia ka Assam Battalion un set up ia ka CRP camp berkum juru ia ka polis Assam te balai baki jongi balai ka government jongi kan set up tang ka BOP hajing shala da kata ka wei ka state ka pemarjan ka persang ban bu ia kita ki kam ka persang ban penklan ia kita kam ka jongiru kidai ban penklan ye kam lada ka jingbu tang ka BOP lese ki polis ki ban posting hak te jaka kinlong lang kenya hakmat jongite ki laitli ki kam ki ba ka Asam kan sabu hang tie po mukro ten mar ka tanga kentu ye ka government balada ka Asam kam penklan ye ka force tu nagleng jongi ka state meglaru kari ban penklan ya ki force ki jongi hang tu Nagaliang ba Nelson Kharbani body Vice President ulapan pawe kecing persya alor kecing temu jong ke Karbi Anglong Autonomous Council ban taimat barchna skol lasdong mukro bat pen pawru bakaseng na mailat bahkan sepen prabat mat bat skol lar kinwan bantai hapo upu usam ke jelame klaya ni pen pawru ya kecing persya halor kecing temu jong ke Karbi Anglong Dis Council ban taimat bat bantai dak ying skol ha po jong uput usam jong kapri new trap hang tay po mukro but kumno ngin sya baka Asam kan won tay du tu mod jong uta polit jong ka forest jong ka Asam haba udai unang pania breu but ka H&M ka kren ka basay balada ka Asam kan won tay jubor ka H&M kan le da ka patenge bat kan pen pramador ladai ustisu ladai ke yung school ban wantai hantai po joko senam mukro bat ro naklen juga H&M kabu ke jingkeli bana kayo bor nai kani ka Asam atau kani ka Karbi Anglong District Council kayo bor wantai ya kini ki jingtai hapo put usam jongka rihasi hatu kami khalia hatu ka sarkar jela kalak bersngap jar lor kani bat lada Chief Minister umlak bentuklar lor kani kementa ngiti kena bahkan mi ka jusnam ka basir kai bat ki nong siknong temu kro lese saisin kin kelab yang kilang kenya kum bakaja hak ni kisni baldap ka arpar trik